Lara je Željkova najboljša prijateljica. Nič posebnega, če Lara ne bi bila srna. I ona mene voli, ja nju, i lakše mi je idem u društvu nego sam. Za Laro Željkova družina skrbi vse od dne, ko so jo poškodovano našli blizu njihovega doma. Rešili so jo in pozdravili, nato pa so jo sprejeli v družino. Lara spremlja Željka na poti v šolo, ki je od doma oddaljena kar 3 kilometre. Nato ga pridno počaka pred šolo ali pa se mu kar pridruži v razredu. Svi se radujemo u školi zato što Željko ima srnu i pravimo društvo dok ide u kući. Ja zavidim Željku zato što ima srnu, volio bih i ja da je imam, puno je lepa. Srna Lara je tako v trenutku postala ena izmed najbolj priljubljenih Željkovih sošolk. Sprejela jo je tudi učiteljica. Možemo ga čak i smatrati kao jednim novim članom našeg kolektiva, eto 12. član koji nas tako rado posećuje. Po pouku pa se Željkom skupaj odpravita na 3-kilometrsko pot domov.